Nongeye kugusuhuza nkuha ikaze nkubwira ngo umugoroba mwiza kuri wowe wamaze gukora subscribe kuri Shimirwa TV, naho utarayikora banza uyikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi ku makuru agiye atandukanye tuba twagukusanyirije hano kuri Shimirwa TV. Uyu munsi turagaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho hakomeje kuvugwa imirwano igiye itandukanye, ndetse tugiye kurebera hamwe uko uyu murwano yifashe kuri itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11/2025, aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru hari kuvugwamo intambara ikomeye cyane muri teritwari ya Masisi, ndetse tubuze no kurebera hamwe ibyo M23 yatangaje ku bitero bakomeje kugabwaho impande n'impande. Tubibunaze kureba uburyo FARDC yishimiye yuko ikomeje kugumana umujyi wa Uvira. Nitugaruka tongera tugaruke muri Kivu y'Amajyepfo turebe operation ya FARDC gukora yo kwinjira muri Bukavu. Reka amakuru yacu tuyatangiriye hano muri Kivu y'Amajyaruguru, hano muri teritwari ya Masisi, aho imirwano ikomeje kuvuza ubuhuha, aho umutwe wa M23 ukomeje kugabwaho ibitero ku buryo bukomeye cyane. Muri iki gicamunsi cya tariki ya mbere z'ukwezi kwa 11, imodoka y'abarwanyi ba M23 yatatswe n'ingabo za FARDC, ndetse iza no n'abasirikare bayo baza kuhasiga ubuzima bageze kuri 4. Ngibi ahamya neza yuko M23 mu masaha y'igicamunsi yaje kugabwaho igitero na FARDC ndetse n'ingabo za Wazalendo ku basirikare baye bari mu modoka, ubwo abasirikare baye barimo bavaga hano muri teritwari ya Warikaye binzirinjira Masisi, bakaba baje kugabwaho igitero ku buryo butunguranye bakagerageza kwirwanaho, ariko FARDC ikaza kubarusha ubwinshi, ikaza kurangira 4 muri bo bahasize ubuzima. Hano muri teritwari ya Masisi imirwano ikomeje kuvuza ubuhuha, aho imirwano ikomeje kuba isibaniro, ndetse na societe civile ikomeje gutabaza ku muryango ifasha imbabare ndetse n'impunzi yuko bagakwiye kugira icyo bakora vuba navuga ngo bagafasha abaturage. M23 yatangaje yuko FARDC ikomeje kurasa ndetse ititaye no kuba civile, kandi yuko ibingibi bitakagombye kuba ari uko nguko bimeze, kuko abaturage baba ari inzira karengane, kandi yuko ahantu hari umusirikare n'umusivili utapfa kuhatandukanya kuko drone yo iza irasa. Aho FARDC ikomeje gutangaza yuko irasa ku birindiro gusa bya M23, kandi biba byitaruye ahantu hari abaturage. Katurebeye hano no muri teritwari ya Masisi imirwano ikomeje kumera nabi cyane, aho M23 ikomeje kwatakwa muri teritwari nayo ikaba ikomeje kwaburira abasirikare benshi batagira ingano, aho imirwano ikomeje kuvuza ubuhuha bavuga yuko M23 igomba kuba yava muri aka gace. Amakuru dufata neza nuko M23 ishobora kuba hari uduce tugiye dutandukanye imaje kwamburwa hano muri teritwari ya Warikare, aho M23 ubona ko nta barwanyi bayo barimo barava muri uyu mujyi binjira muri Masisi, ahubwo ubona imodoka za FARDC z'intambara ndetse n'abasirikare ba FARDC aribo bavayo binjira hano muri Masisi. Bavugwa neza yuko hano muri Warikare uduce twinshi two mu mujyi twamaje gufatwa n'ingabo za FARDC, aho M23 isigaye igenzura akaba yaba ari mu byaro. Reka tureke kuguma hano muri Kivu y'Amajyaruguru, twinjiye hano muri Kivu y'Amajyepfo, aho naho urugamba rukomeye cyane, aho M23 ikomeje kurwana intambara itoshye yo kugira ngo ikore operation yo kumenya uburyo ingabo za FARDC na Wazalendo zirimo zininjira muri uyu mujyi wa Bukavu ndetse na Goma, aho zikwinjira zitwikiriye ubucuruzi bakaza bigize abasivile, aho bikomeje kugora abasirikare ba M23 gutandukanya ingabo za FARDC ndetse n'abasivile baje gucuruza, aho barimo bavuga yuko bamaze kumenya yuko hari operation iri gukorwa FARDC bagomba kuza mu mujyi wa Bukavu ndetse na Goma bitwikiriye yuko ari abasivile bakaza baje gucuruza, ariko nibongeye gusohokamo. M23 ikaba yatangiye gukaza umutekano. Ingi byatangajwe n'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yuko iyi tariki ya mbere batangiye gukaza umutekano ukomeye ku bantu binjira Bukavu ndetse na Goma, yuko bagomba gusakwa bikomeye cyane, kuko bari gukeka yuko hashobora kuba hari maneko za FARDC ziri kwinjira zitwikiriye ubucuruzi zinjira muri iyi miji ya Bukavu ndetse na Goma. Reka tugaruka hano ku kibuga cy'indege cya Kavumu, naho havugwa imirwano ikomeye, aho M23 muri iki gicamunsi nabwo yashubije ibitero inyuma byavaga muri Bukavu biza hano kuri iki kibuga cy'indege cya Kavumu, aho ingabo za FARDC zagabye ibitero bikomeye cyane kuri iki kibuga zishaka ko zakongera kugerageza kura ko zacyaka M23, ariko M23 ikaba ikomeje guhagarara cyane kuri iki kibuga cy'indege cya Kavumu kugira ngo ingabo za FARDC zitaba zakigarurira.
ahangaha biravugwa neza yuko M23 mu gihe gitoya cyane dushobora kumva yambuye kino kibuga cy'indege cya Kavumu, bitewe nuko imirwano ikomeje kuba isibaniro hano muri Bukavu, kandi ko kuba bagera kuri iki kibuga cy'indege ari mu buryo bworoshye cyane, mu gihe Bukavu yose yabi gukontorwa n'ingabo za FARDC, aho M23 ikomeje kuryamira amajanja bitewe n'ibitero barimo barayigabaho umunsi ku munsi kuri iki kibuga cy'indege cya Kavumu, bagerageza kura yuko cyakigarurirwa n'ingabo za FARDC. Reka twongere tugaruke ku itangazo ingabo za leta za FARDC zamaze gushyira hanze zishimira igihe zimaze zikontorora umujyi wa Uvira, kuko zivuga ko kuva mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka wa 2025 ingabo za M23 zakomeje kwataka kuri uyu mujyi, umusubizo zigerageza kura ko zafata uyu mujyi, ariko ingabo za FARDC na wazalendo zigakomeza kuwuryamo zifatanyije n'izi Burundi. Zirimo zirishimira zijya kiti tumaze kwishimira ibikorwa tumaze kujyaho muri aya mezi makeya ashize, aho twakomeje kugerageza gufata uyu mujyi wa Uvira kugira ngo utigarurirwa n'inyeshyamba za M23, kuko uyu mujyi urimo wadufasha kuba twategura intambara ndetse twanategura uburyo bwo gukomeza kubika intwaro zacu no gufatanya n'igihugu cy'i Burundi, kuko birimo biraduha imbaraga cyane mu gihe M23 twazaza tuyataka tubona ahantu tukomeza gutegurira urugamba, kandi n'ingabo zacu n'imbunda zikakomeza kubona uburinzi. Bavuga yuko batashobora gutuma umwanzi wa M23 wabo yinjira muri uyu mujyi wa Uvira, kubera ko aramutse yinjiyemo akawufata byabagwa kuba bakongera kurwanya M23, kuko bimeze nkaho ingabo zose za FARDC ziri gutegura urugamba hano muri uyu mujyi wa Uvira. Ari nayo mpamvu M23 yakomeje kuzazikomeza kwisimbisha muri uyu mujyi ishaka kuba yawufata, ariko bikayinanira. Reka mbabwire ngo wowe wamaze gukora subscribe uruwa gaciro nawe utarayikora banzu ikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi kuri Shimirwa TV. Amakuru yacu nakagaruka ku isaha y'isa 12 za mu gitondo turi buze kuba turi kumwe, kandi nawe utarayikora komeza ukore subscribe kugira ngo tukomeze tubane. Icyo tugusaba no kudutiza amatwi ugakora like, share and comment. Naho butaha.